Svi koji ste gledali Tokyo Ghoul ste vjerojatno čuli za golove. Da li ste se ikada zapitali kako su oni nastali? Ukoliko jeste, zavalite se u svoje stolice, imajte kokice i uživajte u videu. 50 godina pre početka animea, u Tokiju su postojala dva ogromna tima naučnika. Delili su prvo mesto na svetskoj listi, ali se onda jedan tim odlučio da napravi nešto kako bi smakao drugi tim sa prvog mesta. Krenuli su na virus koji bi poslali suparničkom timu kako bi ga smakli. U tom virusu radili su dugi niz godina, isprobavali sve, testirali na pacovima, ali nijedan nije bio dovoljno jak, čak nijednog običnog pacova da ubija, a kamoli jednog ili više čoveka. Ali se onda jedan naučnik sjetio da ubaci u virus ćelije koje su donete sa Marsa. I uspjela, ubili su pacova. I došlo je vreme da testiraju to na nekom čoveku. I oni su uspjeli da ga ubiju i mislili su da je virus uspješan, perfektan. I krenuli su da pošalju virus protivničkom timu, ali kada su se vratili, čovjek koga su ubili zapravo nije bio mrtav, pravio je haos po laboratoriji. I kada se okrenuo prema njima, šarenice i zenice su mu bile spojene i crvene, a beločnica i crna. Iz leđa su mu izuzeli neki rep. Oni su pokušali da ga ubiju i slučajnom metkom pogodili staklenu sobu gdje se nalazio virus. I zarazili su se oni također, ali se je virus slučajno proširio po celom Tokiju. I zarazilo se oko 50% populacije Tokija i tako su nastali nama poznati goulovi. Tokom smišljenja teorije osjeća se kao da pišem neki pismeni iz srpskog, ali nema veze. Nadam se da vam se svidjela teorija, lajkujte ako jeste, ako nije napišite komentar zašto i napišite što vi mislite, neku svoju teoriju. A što se tiče današnjeg videa, došli smo do kraja. Bacite sub i vidimo se u sljedećem videu. Do tada jedan veliki pozdrav!